Halo, jotono na phone kaham. Ani Facebook na itong na ani joto takok tay bukuk song. Normal pula tini jotono na ani khulumong. Tai have a blessed Sunday. Nor jotono siwo mia YTA by kaisa ringzak sini kaisa khana ni je program iti yakaba sini khana Gumoti Hangkor ni je district magistrate ni joto Gumoti ni joto officials tongman yamnoti bebangno official ni bebangno lockdown yakaba shutdown khaina ni bagai amon bai kabangma bor confuse ngi tini ano kabangma bor phone khaiha ka khana tamuno khana bwati rok phaiganke boma her khainai. See, I will just like to remind to all the people that sengje pro bilonia thang pro bahaino senga pro wati ni bising tipano sengjotono sini protest seng khailekya so ambanyang tau bukoinai khana wati fanangthang satong panangthang no matter what je sini decision namani abo sengjotono je mia decision ni bisingtei abo seng khainai because chobani bagai kono wati satong nangya so I urge request everyone not to get any confused kebo confusing yate seng khanani sini je decision najangmani abo fulfill khainani bagai nangno jotono taisa hanai kobongona ne base tin live video ma phaichu because koboma boro confusing ngai sangaka bahai ngai da nya da am hairok so bagai just get ready yourself je sini decision najak mia a decision tongnai kono changing ya. Let us see, let us hope for the best. Sing once ago, je sini khanani, sini o lockdown, yakaba shutdown khanyani, o Gumoti Hangkor ni joto offices, abo nor joto no confusing away, joto no final na once ago, and kebo judino, abo no confusing to hanggan nor joto no khorok sete khorok sano sa tinini bisino koktumar hodi. Tomorrow hon bisinte pora je janjane area wo sini representatives tongo honorable MLAs honorable EMs honorable MDCs borok tongo boro bai krengi khana bai ke faine phaya boro bai kok salai jotono faine bagai jata kono confusing away and no sengjotono sajak koitene bisingo seng yang thanana bak soina nang no abo jotis to siu amon bagai tai arote kuno kok katal kare ang koinai joto at least khana time ni mote je jora rojang mani a jora ni bising no phai sokane bagai nornang koijau because time is very precious sini bagai so abon banyang koinai seng ar kemno leria wei kemno nasing awei kebo nasing zagya wei joto no time ni mote phainani bagai nornang kobong mor horjau haisi karon jora belajo kesef jora kemo na singi tongya jora ni bisingo jotono sing phai khana jotono sini protestio thangnani baino nang kobomor horjau especially ang koinai sini Gumoti ni joto ti promotha YTF TWM ni joto warriors jiksongno noro jotono clear message man khana and joto sound ni man khana joto even amon baino kebo jodino aro miscommunication ngi tong hangkang kai sinaro block president songo district president songo